Imri a cribh cha aon bhall na hair na Roscommon ar an Sathairn. Seo tuairis go Tomás McAtír. I gluthe canis na man siad Martina McMahon ó cúntaí Limnach agus Eilise McCrory Tyrone i Uile chéile. Martina ag gimmart go húnta chu fadam líana agus was na sí an cluthe so go láidir chomá. Bhí Eilise ag síalt an brú a chur ar Martina ach bhí na freagraí ar fadacha. An bua ag Martina 5-4. Tá gach cluthe canis im líana bóta go Martina agus í ag gimmart tar bar ar fad. Ach bhí tríd Eilise tránhóna agus bhí an brú a chur ide ar clár a scór. Bhí an lá le Martina ríist, líon úntach chur le chéalacha agus creibh na hair an bót an sochacha 5-9 sa tarna cluthe. I gluthe canis na bhar bhí Conor McElduff ó Tyrone i gcuine Fíachra ó Dúill ó Ardbacha. Bhí an champín féin éideag go gimmart níos fearr luas sa chluthesa. Bhí Airde agus Láimhe ó Dúill ag cruthú faibanna de McElduff. Fearr a bhuaig an creibhsog 5-9 é hénig. Bhí fearr Tyrone ag tacht ar neis. Ach bhí ó Dúill ról láidir ar clár a scór. An chiad cluthe bótaige 5-10. Bhí Fíachra i gceannas ón tús sa tarna cluthe, agus bhí na scileanna ar fada thospáintige do lucht leanúna. Níor tháinig aon raigra ó McElduff agus an cluthe bóte 5-9 ó Dúill. Réalt nua ag gluthe Liathróid láimhe na héireann. I knew I had to go for everything against Conor. You can't beat Conor playing half pace. So I just had to go for everything, and luckily it came off today. I owe it to them taking me places, travelling me around the country. I just want to thank them all for taking me around. If it wasn't for them, I wouldn't be playing handball. So can we just have a round of applause for my parents, please?